Асеиԥш аурок хықәкыс иамоуп ажәабжь ашәышықәса анҵәамҭазы Урыстәыла ҭауади Аамсҭеи рыԥсҭазаашьа фанвизини комедиала аарԥшра. Ажәбатәи аклассаҿы итәоу рзы азеиԥш урок актуалыр амоуп. Атема иалнаршоит зыӡбахә ҳамоу аамҭазы Урыстәыла асоциалтә ҿиара аҭҵаара. Аҭауадцәа афранцызҵара адырра рыԥсҭазаара ишанырыз урҭ проблемақәас ирымаз. Ирзыԥҵәаз аамҭа иалагӡаны ахәыҷқәа ирылшеит ргәырҵҟәыла ирдыррақәа ираарԥшра. Аҭоурыхтә фактқәа рнаҩсан урҭ сцена ҳасабла иқәдыргылеит акомедиа Недора Салихонтәи ацыԥҵәахақәа. Господин Фанвизин очень хороший писатель. На мой взгляд, не так уж он и талантлив. Монологи несколько скучноваты и не совсем понятные. А как скажете иначе показывать всю тупость и чванливость несносного Митрофанушки? Его речь очень красноречиво свидетельствует об уровне его воспитанности. Ишаҳдыруа еиԥш ари ашәышықәсазы аамсҭцәа рыстатус еиҳа ишьҭыҵуеит, аха урҭ рҵарадырра ркультура иазҳама, акомедиа ианыԥшуеит азалымдарақәа рацәаны, раԥхьаӡа иргыланы апатриотизмра, абзиабара, аҩызара ухазыршҭуа ахатәра. Усҟантәи аамҭа ауааԥсыра ирҷыданы иҟан, аха иахьагьы уԥылоит апиеса афырхаҵа хада Митрофан иҩызцәа. Это относится и к нашему времени, что много бездельников, но я думаю, они посмотрят эту постановку в театре, прочитают, скорее всего, и тоже возьмут много чего поучительного для себя и научатся чему-то новому. Гәдоуҭа араион аҵараҟәша аиҳабы Ина Џьугели алгәанагарала арҭ рҩызцәа азеиԥш урокқәа рҵакы дууп. Урҭ зхыраагӡа бзиоуп аҵаҩцәа рдыррақәа реизырҳараҿы. Ари егьырҭ аурокқәа излареиԥшымыз ари аурок ақәгыларақәан, уҳәозар аурок атеатр. Иахьа уи аӡараҿы ԥсҭазаараҿы ҵакыс иамоу, иаҳҳәап ажәаатәи ашәышықәсазы еиԥш атеатр ҵакыс иамоу, иааҳакәыршан имоу мҩаԥысуа процессқәа ныррас иҟарҵо. Абарҭ зегьы ахәыҷқәа сгәаныла сара сахьрыхәаԥшыз ахәыҷқәа ирнырит ҳәа сгәы иаанагоит. Аҵыхәтәандара иҟарҵоз алкаақәа, аҩныҟатәи аҵакқәа ирымаз ала иҟарҵоз алкаақәа, агәыӷрақәа урҭ ҭҳәарада раԥхьатәи ршьаҿақәа абарҭ ишрықәнаҟьо. Ҩ-маҭәарк уроккаҿы ихеибарҭәаауеит, аҭоурыхтә фактқәа, алитература ианыԥшуеит хымԥада. Урҭ амаҭәарқәа реимадара деилнаркаауеит аҵаҩцәа. Дара алшара рнаҭоит активла аурок аҽалархәра. Иаднаԥхьалоит аклассикатә литература аԥхьара. Ҩ-маҭәарк реилазаара, реиҿаԥшра, реидҳәалара, абри акәын иахьа ҳара хықәкыс иҳамаз. Арҭ аҵаҩцәа иаҳагьы иӡырнагоит, рхаҿсахьагьы иаҳа иаанырԥшоит. Арҭ рҩызцәа аурокқәа аҵаратә процесс аҿы ҿыц аԥшьгароуп. Гәдоуҭатәи аԥшьбатәи абжьаратә школ адиректор Манана Аӡынба илҳәеит, иахьатәи алҵшәа бзиақәа шамоу, ахәыҷқәа рҵарадырра аизырҳара ишацхраауа. Сима Аргәын, Саида Гәха, Аԥсуа телехәаԥшра.